Za zimske dane, kada je najprimamljivije da se ušuškamo u toplini doma svoga, knjiga je najbolji drug. Veliki izbor novih naslova možete naći u biblioteci Bora Stanković u Vranju, koja uvek na sajmu knjiga za svoje čitaoce obezbedi najnovije naslove. Šta preporučuju iz biblioteke i šta građani najviše traže? Ono što se sada traži je 8. knjiga od Lucinde Riley, Atlas priča tate Solta. Posle njene smrti je, znamo pre toga da je serijal o 7 sestara, izašla je ova knjiga posle njene smrti, dosta je tražena i da imamo dosta rezervacije za nju. Pored Lucinde Riley, Žarko Laušević se dosta čita, sva njegova 4 dela. Dosta naslova smo nabavili, tinejdžere smo sluškivali, Chris Carter je onaj pisac kog su onako baš tražili, to smo nabavili, evo 2 naslova, 1 po 1, Vajar smrti, to mogu da izdvojim. Što se tiče ostalih autora, Colin Hoover isto ima 2 naslova, Lena Manda je i dalje aktuelna, naši pisci. Kažu da osluškuju čitaoce, te nabavljaju ono što se traži, a trude se da obezbede i novitete za tinejdžere, poput dela Jenny Han, američke autorke beletristike za mlade. Postoji i mogućnost rezervacije željenog dela. Pored uzimanja i vraćanja knjiga, mi imamo i mogućnost rezervisanja knjiga. Kada su neke knjige na čitanju, dajemo korisnicima mogućnost rezervacije, ostavimo rezervaciju, kada se bude vratila knjiga mi pozovemo korisnika i tako brže dođu do željene knjige. Stigao je i poklon Narodne biblioteke Srbije kao svake godine, te je fond Vranjske biblioteke dosta bogatiji.